tugenda twakira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport izifashisha muri iyi sezo 2025-2026 uwitwa Cindy Paul akaba amaze kuba yakirwa n'ikipe ya Rayon Sport akaba rero bahamagaye nimero 2 witwa Rushema Chris rero kabisa guturuka muri Mukura akaba yamaze kuba ahasesekara. Rushema Chris umudefanseri ukomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport nawe akaba ari mu bakinnyi bazaba abifashishwa n'ikipe ya Rayon Sport muri iyi sezo 2025-2026. uwo nimero 25 Rushema Chris guturuka muri Mukura Victoire Sport Elwazir. witwa rero Twagirayezu Tadeyo akaba amuhereje jezi ye kabisa nimero 25. uyu musore Rushema Chris akaba azajya yambara mu mugongoni. Birori bikomeje kugenda biryoha hano kuri Stade Amahoro i Remera. Niyonzima rero Olivier Sefu Kamba na roho akaba nawe agiye gusohoka kabisa muri vestiaire, nawe akaba ari mu basore bahawe icyizere no gukina ikipe ya Rayon Sport. akaba yambaye nimero 21 mu mugongo. Niyonzima Olivier Sefu Kamba na roho niko bakunda kumutazira. akaba rero perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tadeyo nawe agiye kumuhereza jezi. byumvikana neza nawe ni nimero 21 mugongoni. Niyonzima Olivier Sefu umukinnyi w'umunyarwanda kabisa akaba nawe tayari yamaze kwemerwa n'ikipe ya Rayon Sport. aba rero akaba ari abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport barimo witwa Twagirayezu Tadeyo, barimo Sadate Munyakazi, barimo kandi Paul Muvunyi, harimo n'abandi bagiye batandukanye bose abikirenga kabisa bose baba bahateraniye. ya Rutsiro. uwo rwose ni umuzamu muremure kandi w'umuhanga cyane Mugisha Yves akaba nawe asesekaye hano kabisa. akaba ari umwe mu ba legend nawe wemeye kuba yakinira ikipe ya Rayon Sport. amwita Mugisha Yves rero akaba ari nimero zingahera Sefu nimero 21. uwitwa Twagirayezu Tadeyo bakaba bamuhaye jezi. hanyuma nimero 1 Mugisha Yves nawe baraje babe bamuha kabisa. Yves rero akaba hawe nimero 1 mu mugongo n'umuzamu. bamwita musore Prince guturuka i Burundi. uyu nguyu ni umushinga naye kabisa akaba agiye kujyambara nimero 23 mu mugongo. akaba ari umwe nawe mu bakinnyi ba Rayon Sport. akaba akurikiyeho kandi witwa Serumogo Ali Omar nimero 2. uyu nguyu yaramenyerewe cyane umukinnyi ukomeye cyane w'umunyarwanda Serumogo Ali Omar nawe akaba ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. muramubona Serumogo Ali Omar Maestro aba yahageze neza cyane. witwa rero Fiston nawe ndayishimiye. witwa Ndayishimiye Fiston akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. uwo Fiston nawe akaba agiye gusohoka ngaha mugenda mumubona neza cyane 5 kuri 5. ariko mukomeza kugenda mwibuka gukora subscribe hano
kuri The Public Sport kugira ngo tujye tubana neza cyane 5-5. Rero akaba ari Fisto ugiye kuba asohoka. Iradukunda Pascal Petit Score nawe arahari ameze neza cyane. Petit Score, Petit Messi, Pascal Iradukunda, mwana muto cyane w'umuhanga, mwana muto cyane ariko w'umuhanga. Petit Score nguwo Petit Score nimero 30 mu mugongo. Iradukunda Pascal, Petit Score, Petit Messi, sora w'umuhanga cyane ariko umwana ukiri mutoya. Nimero 13 mu mugongo. Akaba haje rero uwitwa Aziz Bassane Kulanyalo, Magicien Cameroon. Akaba yamaze kuba ahagera neza cyane, nimero 18 mu mugongo. Sore w'amatentire, musore uca ku ruhande wingi macacari wiruka cyane. Akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Nimero 21 mugongoni. Haya. Uwitwa rero Narindwa Aimable kabisa. Akaba nawe ari umwe mu bakinnyi bagomba kuba bari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umukinnyi w'umumediateri kabisa. Akaba nawe ari umwe mu bakinnyi bagomba kuba bajyana n'iyi ndege y'ikipe ya Rayon Sport. Arasohotse kandi uwitwa Idrissa Kuyate. Idrissa Kuyate nimero 1 nawe akaba asohotse kabisa, ameze neza cyane. Muzamu Idrissa Kuyate nimero 1 mu mugongo, nimero 13, nimero 13 Kuyate Idrissa. Ariko yifafite nimero 1. Akaba yageze Narindwa Aimable rero nimero 3, nimero 3 mu mugongo. Narindwa Aimable Guruwari Tambwe, musore w'umukongomani ngira ngo ni umurundi. Guruwari Tambwe ni umurundi, akaba yageze neza cyane. Guruwari nimero 26 mu mugongo, musore ukomeye cyane w'umurundi. Akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Akaba nawe rwose agiye kuba akina hano muri Rayon Sport, muri ikipe y'Igikundiro, muri ikipe ya Murera. Witwa Bagayogo, umwana w'ikipe ukunzwe cyane n'abakunzi ba Rayon Sport, bamwita Adama Bagayogo. Akaba nawe yamaze kubagera muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Genda soza abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Adama Bagayogo maestro, mwana ukiri muto cyane nawe kabisa. Bagayogo Adama. Niyongira Patience akaba yamaze kuba ahagera. Akaba ari umurundi w'umuhanga cyane, nimero 22 mugongoni. Akaba rwose nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu bazamu beza cyane. Nimero 22 mugongoni, mwita Patient Niyongira. Habimana Yves rero guturuka muri Rutsiro kabisa, rutayizamu ukomeye cyane w'umunyarwanda, nawe akaba yaramaze kuba ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Habimana Yves rero maestro, akaba nawe agiye kuba yambara jezi y'ikipe ya Rayon Sport.
reka tumurebere asohoka hano muri vestiaire maestro. Habimana Yves rutahizamu ukina nka nimero 9. Reka tumurebe rero Yves Habimana. Turebe na nimero uyu musore Habimana Yves azajya yambara mugongoni, kandi uwitwa Sanana Innocent bakaba bagiye gusohokana muri vestiaire, nawe akaba agumye muri Rayon Sport, akaba ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Sanana Innocent wazamuye urwego ku rwego rwo hejuru, Sanana Innocent uri guca ibiti n'amabuye muri Rayon Sport, akaba rwose yagumye muri squad y'ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kugenda akora ibitangaza bigiye bikomeye cyane, yaba mu myitozo yaba mu mikino ya pre-season bagiye bakina. Uyu musore w'umunyakameruni Sanana Innocent akaba yaragiye yerekana urwego rukomeye cyane, akaba rero nawe agumye muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Sanana Innocent guturuka muri Gasogi United, guturuka muri Gasogi United, nimero 7 akaba ageze muri Rayon Sport, bamwita Rivaldo, akaba rwose yamaze kubakandagira neza cyane. Nimero 7 Rivaldo guturuka muri Gasogi, muri ekipe ifite perezida witwa Kakoza Nkuriza Charles, akaba yamaze kuba tayari agera muri Rayon Sport, ndetse yambaye nimero 7 w'umugongo. Rukundo Lahman Papley, bamwita Lahman Rukundo Abdurrahman, akaba nawe asohotse kabisa nimero 17, akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Mediateri Kariburateri Vandrateri, akaba ari umusore w'umuhanga cyane. Rukundo Lahman Papley akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Maestro mwana muto cyane w'umukongomani, akaba yambaye nimero 24 mugongoni, akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport, akaba nawe amaze kuba ahakandagira neza cyane. Tony Chitoga mwana w'umuhanga cyane, araje kandi Mohamed Chere agenda acumbagira Mohamed Chere, sore w'umuhanga cyane w'umunya Tunisia ngira ngo, akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Mohamed Chere nimero 8 kabisa w'umuhanga cyane. Akaba yarahoze muri Rayon Sport, akaba yongeye kugarukana none. Ganijuru Eri umusore w'umuhanga cyane, akaba yambaye nimero 16 mu mugongo. Ganijuru Eri Maestro akaba nawe amaze kugera muri Murera kabisa. Emmanuel Kabanga Shimirimana akaba yamaze kuba nawe asohoka neza cyane. Maestro nimero 5 mugongoni, sore w'umuhanga cyane, akaba ari umudefenseri, akaba akina yugarira kabisa, akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Shimirimana Emmanuel Kabanga nimero 6 Richard Ndayishimiye, sore w'umushinga nawe akaba amara kuba agera muri Rayon Sport tayari.
araje kandi umusore ukomeye cyane Emery Bayisenge, akaba yambaye nimero 15 mu mugongo, akaba nawe ari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport, defenseur ukomeye cyane hano ko w'umunyarwanda, nimero 15 mu mugongo Emery Bayisenge. Fiston ayishimiye akaba yarameze neza cyane Fiston. Hakaba rero hasohotse Romagicien Congolais International, bakaba bamwita Shadrack Bingibero, rutayizamu nimero 9 ukomeye cyane guturuka hariya mu gihugu cya Congo, akaba yambaye nimero 14 mu mugongo, sore w'umuhanga cyane, umwataka kabisa amacacaro ryaye ku rwego rwo hejuru. Shadrack Bingibero twakira abakinnyi babiri basigaye, Asanana Inosa na Habimana Ivi bari babuze, bakaba bakiriwe Asanana utarigeze gusuraho, Asanana Innocent Asanana atambaye jezi iriho nimero. Iki ni ikimenyetso cy'uko Asanana ashobora kuzakomezanya na Rayon Sport. Asanana nta nimero, Asanana nimero 9, Asanana Innocent bakaba bamuhaye nimero 9 kuko witwa Habimana Yves rero rutayizamu turuka muri Rutsiro nimero 11, akaba nawe kabisa amaze kuhagera muri Rayon Sport. Umukinnyi ukomeye cyane rero, surprise y'abareyo kuri uyu munsi w'igikundiro, akaba agiye gusohoka Maestro Bigirimana Bedi, muramubona nguwo kabisa, mushinga nawe ukomeye cyane nimero 10. Uyu nguyu araremereye inshuti y'Abakristo bavandimwe, umukinnyi ukomeye cyane. akaba yashyikirijwe n'umuyobozi w'uruganda rwa siporo, akaba ariwe umuyobozi nimero 10 na nimero azakoresha Bigirimana Abedi, akaba ari nawe ugomba kuzambara igitambaro cy'ubukapiteni nk'uko twabibonye. Tugiye kwakira umuzamu rero Pavel Nzira Maestro, Pavel Nzira Maestro, Pavel Nzira akandagira hano muri stade Amahoro i Remera, umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Pavel Nzira agenda ahobera abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Pavel Nzira surprise kuba Rayon, mani ishobora byose, ibintu birakomeye cyane. Pavel Nzira nimero 1, Pavel Nzira nimero 1 muri Rayon Sport, akaba yerekanwa nk'umukinnyi musha kuri uyu munsi w'igikundiro. Impano ziba zihari, Pavel Nzira nguwo abaye w'abareyo guturuka muri aperi. Pavel Nzira Maestro umukara n'inkweto z'umweru, Pavel Nzira akaba ari umwe mu bakinnyi bishimiwe n'abafana ahangaha bahise bamuririmba Pavel Nzira.
mukuru w'ikipe ya Rayon Sport akaba asohotse nawe kabisa. kapiteni ariko reka tubanze twakire Ticha Afahamia, akaba ari rero Professeur Ticha Afahamia Lotfi, umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. akaba azanye na mugenzi wa Afahamia ndetse n'umuvideogarafa wanguwo akaba ari witwa rero Haruna Feruzi, nawe akaba ageze neza cyane. na Afahamia ndetse n'umutoza wa witwa Bakame nawe akaba azasukanya kabisa.